Ovo je jedan niz predavanja iz toksikologije koji je namenjen studentima farmacije radi lakšeg razumevanja lekcija koje treba da savladaju kada je u pitanju toksikologija. Danas će biti nešto reči o trovanjima, lekovima koji se koriste za lečenje oboljenja centralnog nervnog sistema. Delimo na lekove koji se koriste za neurološka oboljenja i lekove koji se koriste za psihijatrijska oboljenja ili ih nazivamo i psihotropnim lekovima, pošto oni utiču na neke psihičke funkcije. Nažalost, trovanja tim lekovima su i najčešće zbog toga što osobe koje ih koriste često imaju tendenciju da sebe povrede ili da izvrše samoubistvo i zbog tih razloga su skloni pojedini među njima da uzmu te lekove u većim dozama nego što je to dozvoljeno. Prva grupa lekova koja je za trovanje i najčešće u stvari prisutna jesu antidepresivi. Ti se inače koriste za lečenje depresija. Jedna od karakteristika depresije jeste sklonost ka samoubistvu. I zato se kod osoba koje su depresivne dešava ponekada da uzmu veće doze tih lekova. Mi imamo praktično 3 grupe antidepresiva koje se najviše koriste i jednu dodatnu koja se manje koristi. Ove prve 3 grupe spadaju blokatori preuzimanja serotonina koji se danas najviše koriste, zatim heterociklični antidepresivi koji se manje koriste, zatim triciklični antidepresivi koji se danas retko koriste, a ranije su bili u više upotrebi i inhibitori monoaminoksidaze koji se danas također retko koriste. Da krenemo prvo od ovih blokatora preuzimanja serotonina koji se danas i najviše koriste od svih. Oni su prisutni zbog toga što u normalnim dozama, u preporučenim dozama nemaju nekih izrazitih neželjenih efekata, međutim u velikim dozama mogu izazvati nekoliko problema. Prvo, jedan broj njih ima i sedativni efekat, kad se uzmu velikim dozama dovesti i do zapadanja pacijenta, znači u pospanost pa i u komu, ako zavisi od količine koje se uzme. Drugi problem je u tome što kod masivnih doza postoji mogućnost da nastane takozvani serotoninski sindrom, da stvara i oslobađa veće količine serotonina koje se ne mogu kontrolisati i gde onda zbog aktivacije serotoninskih receptora imamo niz simptoma kao što je porast telesne temperature, povećan metabolizam i nastanak nekih oblika metaboličkih poremećaja sa acidozom, gubitak svesti i u tim situacijama je ponekada to teško lečiti jer ne raspolažemo s nekim baš specifičnim lekom za lečenje serotoninskog sindroma, već se pre svega mora praktično raditi na tome da se pacijent leči suportivnom terapijom, to jest da se održavaju vitalne funkcije, da se vrši nadoknada tečnosti i da se čeka da dođe do vlačenja sindroma. Ponekada ako se u okviru tog sindroma javi i povećana kontrakcija mišića, onda možemo dati lekove za drugi vid terapije koji mogu da prekinu kontrakcije općeprogrestnih mišića. Dalje, ovi antidepresivi iz grupe blokatora preuzimanja serotonina takođe u većim dozama mogu dovesti do krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, što ponekada može biti problem kod ovih pacijenata. Od njih su toksičnija grupa su u stvari heterociklični antidepresivi, mnogi od njih. Mehanizam podrazumeva blokadu ne samo serotonina, nego blokadu preuzimanja i noradrenalina, zbog čega u nekim većim dozama oni mogu dovesti do nagomilavanja noradrenalina i do pojave porasta krvnog pritiska i hipertenzije, što može biti dodatni problem kod tih pacijenata, jer nekontrolisan porast krvnog pritiska onda može dovesti do većeg rizika od krvarenja, posebno ako neko već ima bolest, odnosno aterosklerozu i oštećene zidove krvnih sudova u mozgu i to može doprineti nastanku krvarenja. Također, oni mogu, neki od njih imaju antimuskarinske efekte koji mogu dovesti do blokade parasimpatičkih nervnih vlakana i recimo do nekih problema kao što je u digestivnom traktu prekid pasaže digestivnog trakta, pasaže sadržaja, to jest dolazi do nadutosti trbuha, do smanjene peristaltike i to može pacijentima biti problem. Dalje, otežanog mokrenja, što nazivamo retencija urina, da pacijenti ne može uopšte da mokre, pa se onda mora izvršiti kateterizacija mokraćne pešike da bi se omogućilo mokrenje. Dalje, zbog blokade tih muskarinskih receptora na oku može doći do midrijaze i do blokade ciljnog mišića, što kod osoba koje su stare i sklone nastanku glaukoma može izazvati napad akutnog glaukoma. Na srcu blokadom muskarinskih receptora mi dobijamo ubrzan rad srca ili tahikardiju, što može u određenoj situaciji da bude loše po pacijente, posebno ako ima obolele koronarne arterije. Ubrzan rad srca u takvoj situaciji stvara rizik da dođe do disbalansa između potrošnje kiselnika u srcu i snabdevanja srca sa kiselnikom, što može dovesti do bola, odnosno nastanka angine pectoris ili u težim slučajevima i infarkta miokarda. Dakle, to su problemi sa preteranom aktivacijom
simpatičkog nervnog sistema ukoliko kod predoziranja ovih lekova. Takođe, mnogi od njih i deluju isto ime i sedativni efekt, znači zbog čega dovode do opet onoga što smo rekli na početku, pospanosti i kasnije gubitka svesti. Najtoksičniji od svih ovih antidepresiva su iz grupe 3 cikličkih antidepresiva. To su stari lekovi, među kojima najviše su bili korišćeni amitriptilin i imipramin. Oni se ponekada koriste, danas su za lečenje depresije izuzetno retko, jer uglavnom sa blokatornom preuzimanja serotonina i sa heterocikličnim antidepresivima se može postići efekat, ali ponegde se koriste za lečenje neuropatije i neke druge indikacije, tako da još uvijek se mogu naći u upotrebi i moguće da se neko i njima otruje. Problem sa lekovima iz prve grupe, znači 3 cikličnim antidepresivima, u tome što oni imaju prvo izražen antimuskarinski efekat, zbog čega svi ovim parasimpatikom se dolaze do izražaja, dakle retencija urina, obstipacija, odnosno zastoj crevnog sadržaja, midriaza, blokada cilijarnog mišića, sklonost ka nastanku glaukoma, tahikardija. Dakle, ti lekovi iz te grupe često mogu imati još i direktno toksično dejstvo na srce. To je poseban problem, jer na srcu oni mogu otežati sprovođenje i u EKG ogleda kao produžetak QT intervala i napraviti sklonost ka nastanku aritmija. Tako da u tom smislu je njihova primjena opasna jer praktično može doći do zastoja srca zbog toga što nastati fibrilacija i do smrti pacijenta. Takođe oni mogu efekat na blokadu alfa receptora dovesti do nastanka hipotenzije i mogu u centralnom nervnom sistemu većim dozama dovode do ospanosti pa zapadanja u komu. Kod nekih pacijenata, da kažem, na kraju nastati epileptički napadi, znači u slučaju predoziranja ovim lekom. Tako da 3 ciklični antidepresivi zbog toga su manje mnogo u upotrebi. 4. grupa antidepresiva, to su inhibitori monoaminoksidaze, kod predoziranja nose velike probleme. Oni koji su bili najviše toksični, kod kojih je bilo najviše posljedica trovanja, su bili neselektivni blokatori monoaminoksidaze. Tih lekova danas se oni ne koriste. Danas se koriste samo selektivni blokatori monoaminoksidaze A, to je moklobemid, i taj lek ima manje te izražene efekte nego ovi stari iz ove grupe. Problem kod trovanja sa blokatorima inhibitora monoaminoksidaze jeste u tome što oni inhibirajući monoaminoksidazu čine organizam preosetljivim na dejstvo kateholamina, tako da ako se istovremeno upotrebi neki lek sa kateholaminima, sa adrenalinom, noradrenalinom ili nekim drugim vazokonstriktorom, ti se lekovi ne mogu metabolisati i onda će zbog blokade monoaminoksidaze onda će jako izražena hipertenzija. To je posebno problematično i ako se ti lekovi kombinuju zajedno sa inhibitorom monoaminoksidaze i sa blokatorima preuzimanja serotonina ili blokatorima preuzimanja noradrenalina, odnosno heterocikličnim antidepresivima, onda će hipertenzija biti još više izražena zbog toga što neće moći da se lekovi koji se inače nakupljaju medijatori kao što su noradrenalin i neće moći da se metaboliše. Kad su u pitanju druga grupa psihotropnih lekova kod kojih su isto često trovanje, jesu antipsihotici. Od antipsihotika, kojih imamo tipične i atipične, danas se koriste jedni i drugi, ali više atipični lekovi ili antipsihotici druge generacije kao što su olanzapin, klozapin, aripiparazol, risperidon, paliperidon i drugi, dok iz one prve generacije još uvijek se najviše koristi haloperidol, a da ostali znači daleko ređe nego što se nekad koristili. Kod antipsihotika također može doći do predoziranja tih lekova. Problem kod antipsihotike u tome što ovi iz prve generacije haloperidol i njemu slični lekovi iz te grupe kao što je recimo hlorpromazin bio, zatim tioridazin, promazin i tako dalje, ti stariji lekovi više da kažem trovanja bila izražena s njima zato što su oni imali direktno toksično dejstvo na srce u smislu proaritmogenog dejstva, zatim sklonost da izazovu epileptičke napade, zatim blokada alfa receptora zbog čega dolazi do teške hipotenzije, zatim blokada muskarinskih receptora zbog kojih dolazi do ovih promjena kao što sam već pominjao kod ovih lekova iz grupe antidepresiva. S druge strane, oni, da kažem, svi i ovi tipični, ovi atipični, znači također mogu dovesti do depresije centralnog sistema, do ospanosti i kome i do sklonosti ka nastanku epileptičkih napada. Tako da je to kod njih poseban problem i kod predoziranja tim lekovima moramo da praktično se bavimo i lečenjem gubitka svesti, održavanjem vitalnih funkcija i također ovim pojavama kao što su proaritmogeno dejstvo ili hipotenzija, da kažem, ili blokada muskarinskih receptora. A kad je u pitanju treća grupa psihotropnih lekova, to su lekovi iz grupe benzodiazepina, odnosno sedativi. To su lekovi koji se najviše danas koriste, bromazepam, diazepam, lorazepam, midazolam, klonazepam i drugi. Ti lekovi svi od reda imaju kod trovanja
Problem je u tome što nastaje depresija centralnog sistema, pacijenti će zapasti u pospano, zatim u komu. To je ovako problematično samo po sebi, pacijent ne može da se brine dok se ti lekovi ne izmetabolišu. Dobra strana je u tome što ako su pacijenti otrovani samo benzodiazepinima, dubina te kome nikad nije tolika da dođe do depresije vitalnih centara, do prestanka disanja i rada srca i smrti. To nikada se ne dešava kod te grupe lekova. Ali, ako se ti lekovi uzimaju zajedno sa alkoholom ili sa antipsihoticima ili sa nekim drugim antidepresivima ili drugim nekim depresorima centralnog nervnog sistema, onda može doći do depresije dovoljne vitalnih centara da nastane zastoj srca, odnosno prestanak disanja i smrt. Tako da je u tom smislu njihovo dejstvo, da kažem, opasno ako se kombinuje s drugim lekovima. Oni nemaju neke druge periferne efekte, benzodiazepini, kod njih dominira, dakle, to depresivno dejstvo na centralni nervni sistem. Benzodiazepini imaju svog antidota, dakle, postoji lek koji zove flumazenil, koji blokira benzodiazepinski receptori, koji može da otkloni ove efekte benzodiazepina. Sljedeća grupa psihotropnih lekova su opioidi ili opijati, kojima se mogu pacijenti otrovati. Tu se obično radi o predoziranju opioida koji se zloupotrebljavaju kao što je heroin. U tim situacijama dolazi do depresije centralnog nervnog sistema, koja može biti dovoljno duboka da dođe do prestanka disanja i to je u stvari ono čega se najviše plašimo kod predoziranja heroina, pored kome u kojoj pacijent zapne da će doći do prestanka disanja i smrti. Zbog toga pacijente koji su predozirani heroinom lečimo sa specifičnim antidotom, to je nalokson, to je lek koji se daje intravenski, koji može da pacijenta momentalno probudi iz kome jer blokira opioidne receptori i prekida dejstvo heroina. Nalokson je odličan lek, problem je samo u njegovom kratkotrajnom dejstvu. Znači, dejstvo traje svega oko sat vremena, tako da ako pacijenta ostavimo, damo mu jednu dozu naloksona, on se probudi, posle sat vremena će opet zapasti u komu. Tako onda moramo da vodimo računa o upotrebi tom da ponovimo dozu naloksona ili da recimo damo lek koji deluje duže kao što je nalmefen, koji recimo deluje duže, negdje 10 sati i može da blokira dok se dejstva opioida ne izmetaboliše iz organizma i ne izluče. Tako da je to ono što je najveći problem kada su u pitanju opioidi. Sve više se srećemo danas sa kombinovanjem ovih lekova i onda imate sve te udružene efekte zajedno. Posebna grupa psihotropnih lekova koji se zloupotrebljavaju kod gde može doći do predoziranja su simpatmimetici, odnosno stimulansi, drugim rečima, koji deluju tako što dovode nagomilavanja noradrenalina u mozgu. To su kokain i njegovi derivati, to su amfetamin i razni njegovi derivati, metamfetamin, amfetamin, metilen, metoksimetamfetamin i drugi. Od svih tih lekova kod predoziranja neželjeni efekti su na srcu, jer srce bude stimulisano daleko više i dolazi do jako velikog porasta krvnog pritiska, tako da pacijenti umiru ili od infarkta koji su predozirani zbog disbalansa između opterećenja srca zbog dejstva kateholamina i nemogućnosti da ono bude snabdeveno kiseonikom ili eventualno zbog krvarenja u mozgu, tenzije i prskanja krvnih sudova u mozgu. U tom smislu kod trovanja ovim lekovima glavno je uz pomoć antihipertenziva regulisati krvni pritisak i smanjiti opterećenje srca, dakle sa raznim da kažem lekovima iz te grupe. Tako to bi bio jedan kratak pregled svih ovih najvažnijih posljedica predoziranja lekova iz grupe psihotropnih lekova i nekih najvažnijih načina lečenja. Kažem, ovo ima sa svrhu samo da da jedan opšti uvid studentima koji onda mogu detalje naravno da potraže u knjizi gdje su tamo značajno preciznije napisani nego što sam ja to danas rekao.